رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Мейримдүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштап, жаратканга мактоолор, пайгамбарыбызга салам, салаваттар айтып. Бүгүн да жума сабагыбызды баштап, урматтуу жамаат, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Рамазан айы жакындап атат. Мына ошол Рамазан тууралуу бир аз сөз кылабыз. Рамазанды кандай тосуп алышыбыз керек, Рамазанга кандай мамиле кылышыбыз керек, деги эле мына ушул саналуу күндөрдү кандай өткөрүшүбүз керек. Ibadallah, Allah'ın pendeleri. Madrasatun sataftahu abwabaha ba'da ayyamin qalila. Bizge bir kança künden keyin mektep eşigin açat. Fahal tara nahya fanudriku hazihil madrasa ve naltahik biha. Mana oşol bizge eşigin aça turgan mektepke biz tiriu jetebиз be? Muna oşol күндөр bizge nasip kılabı. Wa iza iltahaqna, eger oşol күндөргө jete turgan bolsok, bir az күндөрдөн кийин bizge eşik açkan medresege bara turgan jete turgan bolsok, hal nakhruju minha ma'al faizin wal khasirin. Muna oşol biz jetken, bizge eşigin açkan, bizge kuchagın jaygan Ramazan degen mektepten minal faizin, iyilikке жеткендерден болуп чыгабызбы? Awil khasirin, je Ramazandan ülüşünü ala albastan utkurup Ramazanды өткөрүп бергендерден болобузбы? Innaha madrasatu Ramadan. Al bizge eşigin aça turgan mektep, bul Ramazan mektebi. Madrasatu taqwa vel Kur'an, taqwalık Kur'an'dın mektebi. Ve mavsimur rahma vel gufran, Allah'ın rahmatı, keçirimi, bışıkçılık bolup bışıp jetilgen ay. Vel itqu minan niran, bul Ramazan mektebi bir kançalagan moyundardı tozaktan kutkara turgan ay. Ayyamun ma'dudat, sanaluu gana kündörgө kelet. Sanaluu gana kündörgö öz eşigin açat. Wa tastaqbilul ummatu hazihi zaira mahbuban bi farahin ghamir. Ümmet mana oşol Ramazandı kuchak jayıp bir sүйүнүч менен, кубаныч менен тосуп алат. Wa sururun zahir ya Ramadan. Koş geldin o Ramazan dep kuvanıp kuchak jayabız. İnne yawma iqbalika lahu yawmun tatafattahu lahu qulubuna ve suduruna. Çındığında senin kelüğün menen Ramazan sen bizge kuchak jayıp kelüğün menen çındığında bizdin jüröktör, köküröktörübüz açılat. Ve temteli'u fihi nufusana gıbtatan ve amelen. Ümit, kuvanıç, niyet, maksat nafsimiz tolot, köngülübüz tok bolot. نستبشر بعودة فدائلك الطاهر الذي تسبح به أرواحنا بعد جفافها وركودها. Kurgap kalgan, gafilette kalgan, Allah'ını oylabay kalgan jüröktörübüz o Ramazan seni menen kayradan sudağı balıktay jırgap esalat. İbadallah, Allah'ın pendeleri. Men minnal muslimine la ya'rifu fadla haza şahr ve kadrihi. Bizdin aramızda Ramazan'ın artıkçılığın, kadır barkın, nimetın, uşunday bir ulu ay ekenin bilbegenler var mı? Fahuwa sayyidu şuhuri ve hayruha. Bu aylardın sultanı, en jakşısı. Şahru Ramazan allazi unzile fihil Kur'an. Bul keremettүү Kur'an düşkön ay. Man samahu ve qamahu gufira lehu ma taqaddama min zanbih. Kim bul sanaluu kündörde Kur'an düşkön Ramazan ayında kündüzü oroza karmap keçindesin namaz okuy turgan bolsa gufira lahu ma taqaddama min zanbih. Al pendenin ötkön günöleri keçirilet. Fihi leyletun hayrun min alfi şahr. Bul Ramazanda bir keçe var, bir tün var 1000 aydan artık. وَقَدْ سَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ sallallahu aleyhi ve selleme قال. Merimdүү peygamber özünün kutlu hadisinde mınday deyt. Men sama Ramadana imanen ve ihtisaben. Kimde kim iman menen soğun Kudaydan ümit kılıp oroza karmay turgan bolsa Ramazan ayında. Gufira lehu ma taqaddama min zanbih. Al pendenin buga çeyin kötkön günölörünün bardığı keçirilet. وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِهِ. Ramazan'ın keçelerin ibadet menen ötkörse bütün de günahları keçilet. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِهِ. Peygamber hadisinin ulandısında bul Ramazan ayında bir keçe var al 1000 aydan artık
мына ошол кечени ибадат менен, намаз менен, жамаат менен ибадат кылып өткөргөн пенделердин өткөн бардык күнөөлөрү кечирет дейт. Урматтуу жамаат, инна булуга рамадана ниъматун азима. Рамазанга жеткенибиз, Рамазанга төткөстүгөл жеткенибиз бул Аллахтын берген чоң бир ниъмат. Ва фадлун кабир мин Аллахи таала. Аллахтын берген бизге чексиз артыкчылыгы. Hatta innal abda bi buluği Ramazana ve siyamihi ve qiyamihi yasbiqu şuhada fi sabilillahi allazi lem yudriku Ramazan. Gerek bolsa bul Ramazan ayı menen Ramazandan ülüşün algan pendeler Ramazanga jetpesen Allah jolunda şahit bolup ketken pendelerdin darajasından jogorku darajaga jetken. Ubaydullah bin Talha bin Ubaydullah degen ulu sahaba aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge iki kişi geldi. Ve kana islamuhuma camian. Alekosunun dinge kürüsü de birdey oldu. Ekovi bir yerden gelip ek adam bir uçurda peygamberin aslında Müslüman boluştu. Fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan min al-akhar. Biroq ekosi birdey Müslüman bolgonu menen birisi ikincisine qaraganda ayavay ibadatga qiziqqan ibadatköyle. Fagazal mujtahidu minhuma fastushhida. Mana oşal ibadatköyü, takvaragı Allah jolunda jihadga çıkıp şahit bolup dünya menen koşa aytışıp ketdi. Şahitler suraksız beyişke kiret. Summa makasal aharu ba'dahu sana. Alim oşonun şerigi bir yılandan keyin dagı ömür sürdü. Summa tuwfiya. Andan keyin dünya menen koşa aytıştı. Talha bin Ubaydullah aytat. Andan keyin men oşol iki jigiti düşümde gördüm deydi. Iki jigiti düşümde görsem beyiş perişteleri çıkıp bir yıl murda şehit bolup ketken dostunu birinci beyişke kirgizbesden sen koya tur dep durup bir yıldan keyin ölgön Allah jolunda emes jön üyünde jürüyle ölgön pendeni birinci beyişke kirdep andan keyin çıkıp bir yıl murda şahit bolup Allah jolunda ölgöndü sen andan keyin kir dedi deydi. Men anan taң kaldım dağı oygonup ketsem düşüm eken deydi. Bul okuyanı barıp sahabalarga aytı berdim deydi. Ubaydullah bin Talha bin Ubaydullah adamlarga kelip sahabalara kelip aytı bersem fa'ajibu li zalik bardığı bul nersege taң kalıştı. Fabalaga zalika Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizdin mına uşintip al bir yıl murda Allah jolunda ölsü. Bul bir yıldan keyin öz üyünde jürüp ölsü. Kantip bul andan keyin beyişke kiriş gerek dep ızıçuu bolup düydüy söz bolgandan keyin bul okuya peygamberga jetiptir. Fahaddasuhul hadis peygamberga bul okuyany aytып bергende faqala minay zalika ta'jabun munun emnesine taң kalıp jatasыңар. Munun emnesi taң kalıştı. Faqalu ya Rasulullah haza kana ashaddar rajulayn ijtihadan summa istushhida. Biz taң kalganыбыз bul ekosi birdey musulman bolgon. Birdey musulman bolgondugun andan keyin muno bir yıl murda ötkönü ayavay ibadatköyle takva ile ağa koşumca Allah jolunda şahit ketdi. Alemi ikincisi ança ibadatköy bolbosa dagı andan bir yıldan keyin Allah jolunda emes öz üyünde jürüp ölse dagı Talha düşünde körüptür. Birinci beyişke kiriptir. Biz uşuğa taң kaldık dese Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Aleysa qad makasa haza ba'dahu sana. Bul andan keyin bir yıl yaşawadı mı? Qalu bala. Ova bul andan keyin bir yıl yaşagan. Peygamber aytat adraka Ramazan. Bul bir yıldın içinde Ramazan'a jetti. Fasama ve salla kaza ve kaza min sajdatin fis sana. Bul bir yıldın içinde mınça oroza tuttu, mınça ibadat kıldı. Kadir tüngöy jetişti. Qalu bala. Ova ya Resulallah. Qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fema beynehuma ab'adu mimma beynes semai vel ard. Ravahu İbn Majah. Demek bu Allah jolunda şahit ketpese dagı Ramazanга jetip Ramazandan öz ülüşün algandığı sebepti. Murda Allah jolunda şahit bolgon tigi dostu menen munun ortasındagı ayırma beyiştegi daraja
асман менен жердей дейді. Бұл Рамазанға жеткендігі үшін Алла жолында өлген пендеге қарағанда асманша даражасы биік тұрады Құдайдың астында деп Рамазан айынан өз үлішін алғандардың соуын баяндап пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Талха бин Убайдуллахның түшін мына ушинтип чечмелеп берді. Аллаху акбар, Аллах улуг зат. Иннаху Рамадан шахрул марабих. Бұл бізге ешігі қаққылап келіп атқан қонақ, бұл өзінчө бір сезон, өзінчө бір пайда көре тұрған, игілікке жете тұрған мүмкіншілік. Бұл құчақ толы нұр менен келіп атат. Шахру атир. Бұл аламға өзінің жытын чачып келіп атат. Вафадлуху захир. Бұл Рамазан айын артықшылығы бардығызға белгілі. Біл хайраты захир. Анткені бұл Рамазан айы жақшылықтарға толған. Ва аруллаха хайран мин анфусикум. Ей пенделер, бұл Рамазан айы құшағын жайып, нұр менен, кечирим менен, рахмат менен, Алланың ырайымы менен келіп атса, ва аруллаха, Аллаға өзіңерді, нафсіңерді ибадетке қылып көрсеткілі. Мына ушыл бір айда жақшы жағыңарды көрсеткілі. Фабил жидди фаза мен фаз. Hareket kılıp kim iyilik'e jetem degen bolsa iyilik'e jetdi. Ve bil azmi jaza men jaz. Kim жақсы işlerdi niyet kılıp hareket kılgan bolsa maksatına jetdi. Ve alemu anna men dama kasaluhu khaba amaluh. Bilip koygula. Uşul sanalı kündörde özgöçe keçirim menen kelgen Ramazanda dağı adatta жалкоолугу кармап İbadattan alsız bolgon insandardın ümiti taş kaptı, dağıle soğupko iyilik'e jetken jok. Wa tahaqqaqa fashaluh. Bular iyiliksiz kaldı. Taqulu Aisha radıyallahu ta'ala anha an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşe enemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tuğralı aytıp atıp Kana Rasulullah yeştehidu fi Ramazana ma la yeştehidu fi gayrih. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazanda ibadet köy bolgonday. Ramazanda ibadatqa hareket kılganday başka bir de ayda hareket kılbaytile. Antkeni bul Ramazan sanalı gana kündör özgöçe mümkünçülük Allah'ın rahmatı, merimi, keçirimi jağanay. Ramazan şahrul kubuli ve suud bul baktıluluk ibadatlar kabul bolo turganay. Ve'l-itqu ve'l-cud. Bul Allah'ın astında günahlardan, tozaktan kutulup Allah'ın urmat sıyına tatıktığı bol oturganay. Ve't-taraqi ve's-suud. Bul Kuday'ın astında büyük derecelerge kötörülü oturganay. Faya hasarata ahlir-ruqudi ve's-sudud. Kanday ökünüştü, kanday iyiliksiz uşul aydadağı günah menen Kudayga jakındabastan жалкоолонуп өмүрүн өткөрүп бергендер. Анас ибн Малик радıyallahu taala anhu قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem قال الله عز وجل Anas rivayet kılgan hadiste merimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'dan hadisi kuzide rivayet kılat. Jaratkan Allah Taala aytat İza taqarrabal abdu ilayya shibran. Eger pendem maga bir garış jakınday turgan bolsa taqarrabtu ilayhi zira'an men al pendeme bir zira bir çıkanak jakındayımın. Ve iza taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Eger pendem maga bir çıkanak jakınday turgan bolsa, uşunça jakınday turgan bolsa men al pendeme qarap bir kadam jakındayımın. Ve iza atani yamshi. Eger al pendem maga basıp kele turgan bolsa, fe iza atani mashyan. Eger maga qarap basa turgan bolsa, ataytuhu harwalatan. Men al pendemdi көздөй çurkayımın deydi Allah Taala. Bul Ramazan ayı Allah'ın bizi süye turgan, keçire turgan ayı eken, mına uşul ayda Allah'a biz kança jakındagan hareket kılsak, Allah andan dağı bizge ekese körök jakındagan hareket kılatken. Urmattуу atalar, urmattуу menin bir tuğandarım, urmattуу mekendeşler, kelingizler. Jaratkan Allah Taala hadisi kutside eger pendem bir garış jakındasa, bir çıkanak jakındayımın. Bir çıkanak jakındasa bir kadam jakındayımın. Eger pendem meni көздөй basa turgan bolsa, al pendemdi көздөй çurkayımın deydi. Albatta bunu tüz manisini albastana negizgi maksatda alabız. Allah rahmatı menen, keçirimi menen bizge jakındap, keçireyin usul pendem dep bizge köz salıp turatken. Mına uşunday ayda arullaha anfusakum.
өзүбүздү жакшы жагыбыз менен, ибадатыбыз менен Кудайга көрсөтүп, мына ошол нерсеге аракет кылайлы. Хаза насимул кабул хабба, бул кубанычтар келди. Хаза силул хайр сабба, бул Рамазан ай жакшылыктар жамгыр сыяктуу жааган ай. Хаза бабул хайр мафтухун лиман хабба, ким кааласа, ким алам десе, ким керек десе, жакшылык эшиктери ачылган ай. Хаза шаятину кабба, шайтандар кишенделген ай. Фан Аби Хурайра радиаллаху таала анху, Абу Хурайра риваят кылат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Иза жаа Рамазану", эгер Рамазан ай келе турган болсо, "Футтихат абвабул жанна", беш эшиктери ачылат, "Ва гулликат абвабун нар", тозок эшиктери жабылат, "Ва суффидати шаятин", шайтандар кишенделет. Muttafaqun aleyh, İmam Buhari, İmam Muslim çıkargan hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı kese 5 eşikleri açılat. Tozak eşikleri jabılat, şeytanlar kişendelet deydi. Demek urmatlı Müslüman bir tuğandar, Ramazan ayında biz tek qana nafsimiz menen kalatkenbiz. Bugünkü günde Ramazan kele elek, nafsimiz menen birge şeytan dağı var. Birok erten Ramazanda şeytanlardan kutulup, cinlerden kutulup, bir gana özümüzdün nafsimiz menen kalatkenbiz. Tileke karşı şeytanga karaganda nafsimizge köyrök kul bolup kalgan, köyrök baylanıp kalgan pendeler, şu şeytan jok bolsa dagı Ramazanda Allah'ın rahmatından, keçiriminen ümit kılbastan ibadatsız ötkörürgen kebir baktısızlar var. Jaratkan Allah Taala'dan ıyık cuma gününde dualar kabul bola turgan uçurda suranabız. Bardığыбызды mına ошол Ramazan ayынан öz ülüşün algandardan kılsın. Ramazan kelgende tozak eşikleri jabılsa, "Falam yuftah min habab", kayra açılbayt Ramazan ketkenге çeyin. "Wa futtihat abwabul janna", 5 eşikleri açılat. "Falam yughlaq min habab", Ramazan ketkenге çeyin bir de 5 eşigi jabılbayt. "Wa nada munadin", bir kıykırık bolat Ramazan ayı kelgende. "Ya bagiyel hayr, aqbil", ey jakşılıktan ümiti var, ey sooptu kalagan pende, hareket kıl. İzden, ibadat menen ötkör, Kudaydın soğuptorun eselep algın. "Ve ya bagiye şer", ey jamandыкta жүрgönдөр, günödön arıl albagandar, aksir, günöňden kayt, azayt, tawba kıl. "Walillahi itaqa'u minen nar, ve zalika kullu leyla", bul Ramazan ayı Allah Taala gün sayın her bir keçede mingdegen milyondogon adamdardı tozaktan kutultat. Mına uşul nerseden ümitker bol, mına uşolardın katarına koşulup kal. Ayyuhal ahibba, süyüktü bir tuğandarım. Qaruba minna Ramazan. Ramazan jakında watat. Fakam qaribun lana faqadnahu. Kança jakındarыбызды jogottuk. Wa kam azizin alayna dafannahu. Kança ıyık degenleribizdi jerge berdik. Jakşı körgönderibizin kançasından ayrıldık. Wa kam habibin lana fil lahdi ajja'nahu. Kança süygön jakşı körgön apalarыбызды, atalarыбызды, bir tuğanыбызды kabırga alparıp öz kolubuz menen lahatga jatkırdık. Faya men alifa zunuba ve ajrama. Ey günöge batıp ketkenler. Ya men gada ala zallalatihi mutanaddima. Ey günösüne kılgan kemçildiklerine öküngönler. Tub fadunekel menna vel magnama. Jakşılıklar kütüp durat, eşigin açıp durat. Ey buga çeyin bilbesten günö menen ibadatsız ötkörgön pendeler aldığımızda eşik kagıp ıyık Ramazan ayı kelip atat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün kutu hadisinde avvaluhu rahma, algaçkı 10 kündük Allah'ın rahmeti jağan ay, ve avsatuhu mağfira, ortankı 10 kündük Allah'ın keçirimi jayt, ve ahiruhu itqo minan niran, akırkı 10 kündük 20'sından 30'una çeyinki gün tozokton denelerdi kutultal turgan ay deyt. Mına uşul ıyık ayda günölörді azaytıp, günölörgö ökünüp, deneleribizdi tozokton kutultkandardan bolgondu jaratkan Allah Taala bardığыбызга nasip kılsın. Wallahu yuhibbu an yajuda ve yerhama. Bul Ramazan ayında Allah her birimizi sıyluu kılıp rahimine bölgüsü kelet. Ve yunu ile taibine fadlah ve takarrumen.
Allah özünün bereşendigi menen, fazileti menen tawba kıluvchilardyň tawbalaryny kabul kılууny kalayt. Ya men awrada nafsahu mashari'al bawar. Ey özün günöge türtkenler. Ve asamaha fi masarihil khasar. Ökünüç günö menen jaşap kalgandar. Ve aqamaha fil maasi vel awzar. Jaman işlerge baylangandar. Ve ja'alha ala şafa jurufin har. Günöge baylangandar. Günö menen jaşap kalgandar. Zodo jardın jeginde kulap keteyin dep baratkan adam siyaktısınar. Kam fi kitabike men min zalal. Kança senin soğup günö yazılgan kitabine günölörün yazıldı. Kam fi amalike min halal. Kança amaldarın kemçildik menen boldu. Kam dayyata vaciben ve fardan. Kança Kudayın aslındağı mildetin bolgan, farzın bolgan ibadattardı atkarbay. Kança namazsız ötkördün. Kança orozasız ötkördün buga çeýinki kündörüňdü. Kel bul Ramazanda mına oşol kemçildiklerini tawba kılıp ordun soğup menen toltur. Kam naqatta ahda muhkaman naqda. Kança jolu tawba kılıp boldu, oňoldum, kayttım dep turup kayradan günöge kirip ketkender. Wastadrik faitan qabla an la tuqala al isar. Oygan bugün hareket kıl, erteň saga azapka jolukpastan. Azapka jolukkan künge çeyin bugün hareket kıl. Wa aqli ani zunubi vel awzar. Bugün günölörüňden boşan. Çeçinip çık, günölörüňdi taşta, ırgıt. Wa zhirin nadama vel istighfar. Kel bugün tawbaňdy açykka çıgar. O Rabbim men kayttım de. Çyn diliňden Kudaydan keçirim sura. Fa innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba masi'ul layl. Allah Taala kündüzü keçirim kolun sunatken tündölörü keçir günah kılgandar keçirim sunasa keçireyin dep. Wa yabsutu yadahul layl. Keçesi kolun sunatken keçirim kolun kündüzü biro bilip pendeçilik kılıp günah kılsa keçireyin dep. Eger kündüzü günah kılsan keçinde tawba kıl, Allah tawba keçirim menen kütüp turatken. Eger tünde günah kılgan bolsoň kündüz keçirim dile, Allah keçirimi menen uşul pendem tawba kılsa günösün keçireyin dep kütüp turat. Ya asiral maasi. Ey günölerden tutkunu. Ya sajinul mahazi. Ey günö kemçildiklerden türmösünde, kamagında kalgan pende. Haza şahrun yufakku fihil ani. Bul ay mına oşol günöler kişeninen boşana oturgan ay. Ve yuqta fihil cani. Günönün türmösünen, reşatkasından kutulup çıga turgan ay. Ve yetecavaz anil asi. Günölerinden arıl. Ve badiril fursa. Bul sanalı künder mümkünçülüktü. Tura paydalan. Ve haziril fautata ve la takun mimmen aba. Bul özgöçe mümkünçülüktü tekke ketirbe. Bul mümkünçülükten baş tartkanlardan bolba. Ve haraca Ramazan ve lem yenel fihil gufran vel muna. Ramazan ayı bugün mana Ramazan keldi de atkan bolsak, erteň Ramazan ketdi degende dagyle günölerin menen kalıp ketpe. Ramazanda günöleri keçirilbegenlerden bolup kalba. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saida ilal minbar. Peygamber minbarga köterilip atıp amin amin amin. Fakile ya Resulallah amin degeni kabul kıl. Allah'ım tezinen kabul kıl degeni. Peygamber köterilip baratıp Allah'ım kabul kıl. Allah'ım kabul kıl. Ün yok söz yok ele. Allah'ım kabul kıl. Allah'ım kabul kıl dep 3 yol aytdı. Fakile sahabalar aytıştı ya Resulallah innaka sa'idtal minbara fakulta amin amin amin. Ne üçün ün yok söz yok ele kabul kıl, kabul kıl, tezinen kabul kıl dediniz. Fakala peygamber aytdı inna Cebrail aleyhisselam atani fakal Cebrail perişte bana geldi dağı men adraka şahru Ramazan. Kim Ramazan'a jetken bolsa ölbösten. Seneke özün kebir tuğandarız jetpey kaldı. Kebirlerige mümkünçülük bolbay kaldı. Kebir jetkenlerden den soğuluğu mümkünçülük vermeydi Ramazanda oroza kalmap soğuk olganga. Seneke öz bugün Ramazan'a jet durgan bolsak, Peygamber kutlu hadisinde aytat, Cebrail perişte minbarga köterilip atsam, ey Muhammed, ümmetinden Ramazan'a jetip,
Ramazan çıkkan кезде günөөсүнөн arılbagan, Ramazan мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланбаган үммөтүң мурду менен тозокко кирсин. Мурду менен Аллах тозокко ыргытсын дедиле. Cebrail периштенин ушул сөзүнө амин. Эгер ушундай бир чоң мүмкүнчүлүктү да пайдаланбаса, анда тозокко кирсин. Аллахым кабыл кыл, менин мындай үммөтүм жок. Менин үммөтүмдүн бардыгы Рамазанда аракет кылып, ойлонуп, ойгонуп, ибадат менен өткөрөт. Алар Рамазандан өзүлүшүн алат. Алар Рамазан менен коштошкондо күнөөлөрү менен да кошо коштошуп, күнөөсүз энеден жаңы туулгандай чыгат. Эгер арасында кээ бирлери пендечилик кылып, нафсисине кул болуп, мына ошол Рамазанда дагы күнөөсүнөн арылбаса, анда Аллахым азабыңы алсаң ала бер дедим дейт. Я мен дайя умраху фи гайри таа. Эй өмүрүн ибадатсыз өткөргөн пенделер. Я мен фаррата фи дахрихи ва адай. Өмүрүндө пайдасыз иштерге, өмүрүн пайдасыз иштерге байлап койгондор. Я мен бидаату тасфиф ва тафрит ва би'сатил бидаа. Эй соодасын анан эртең пенсияга чыкканда деп кечиктиргендер, силердин кылган ишиңер кандай жаман. Анан кылам, эртең кылам, эмки жылы тутам, быйыл жумушум бар, эмки жылы пенсияга чыгам, анан мечитке каттайм деп амалын кечеңдеткендер, эртең дегендер. Я мен бидаату тасфиф. Мына ошол эртең кылам, эртең тооба кылам деген инсандар, хаза маусиму туфтагу фихил джинан. Бул өзгөчө бир кучак жайган мүмкүнчүлүк, бейиш эшиктери ачылат. Ва туглаку фихи абвабун ниран. Тозок эшиктери жабылат. Эртең кылам, индин кылам дебестен, ойгонгун эй мусулман бир тууган, бул Рамазан айы сен күнөөлөрүңдөн арылып, Аллахнын рахматына, бейишине барууңа өзгөчө мүмкүнчүлүк. Алдында дагы бир жума бар Рамазанга. Адатта спортсмендер чуркоо башка ошол жарышына катышаардан мурда канча тренировка кылат, канча машыгат. Биз заман алдыбызда бир жума убактыбыз бар. Мына ошол Рамазанга үй бүлөнү, кыздарды, неберелерди, балдарыбызды, кошуналарды эскертип, бир жума бар даярдыгыбызды көрүп, Кудайым буйрса мына ошол Рамазан айынан үлүшүн алгандардан болуп, Рамазан айын ибадат менен, савап менен өткөрө тургандай болгонго бардыгыбыз аракет кылалы. İbadallah, Allah'ın pendeleri. Kem tutla aleyna ayatul Kur'an ve kulubuna kel hijara ve aşaddu kasva. Kança Kur'an ayatlarını okuduk. Kança ustazlardan, moldalardan eskertүүлөрдү okuduk. Kança davatçılar sana bayan aytты. Бирок жүрөктөрүбүз таш сыяктуу катып калып, өзгөрбөй атат, ойгонбой атат, жумшабай атат. وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوى. Kança Ramazan geldi. 20 yaşında bir joluktun Ramazan'a. 21'inde bir joluktun. 40 yaşında bir geldi sana. 60'ka çıktın. Dağı Kuday ömür verip Ramazan'a joluktun. Kebir moğol bizim meçitte 70 jolu Ramazan'a jolukkanlar olturat. Kebir 30 jolu Ramazan'a jolukup kayra koştoşkanlar olturat. Kança Ramazan kelip ketti. Kelgile özgörölü, bирок тилекке каршы көпчүлүгүбүздүн абалыбыз мурдакы Рамазанды көрбөгөндөй, Рамазанды билбегендей күнөөлөрүбүз ошол боюнча турат. Келгиле бул Рамазанда өзгөчө ибадат менен өткөрүп, күнөөлөрдөн арылууга аракет кылалы. Бул Рамазан айы өзгөчө мүмкүнчүлүк, мына ошол мүмкүнчүлүктү текке кетирбейли.